Bueno, ladies and gentlemen, kipaborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Unay matan to'y tricycle mo, kwaraw. Saat-samot din ang makasangat nito isang atan. Kasanaw, nagadumot ngamin to ilago mapinurojismaw. Katuan ano ti pinorchis kaw, tapno mamaminsan. Agasam ngamin dagiti soft drinks nga eh. Ikarigatam nga isang tanay, aldawan. Sayang dagiti aggatang. Ewan kagawad, dandanitan makaulit ito isang at. Ay nasaya at mag-ano kasta. Kabalan to'y tricycle kaw, nabigsabay na itaw eh. No saan nakabalan, ituron mo na. Anya, siya ti pagituro na. Anyarot nga eh. Ay, pakawad ti agidurdurawn. Syakit di pasahero mo, ti agidurawn. Ay agayab ka dita, iti katuam nga agidurawn. Narabyan ka mo, close friend ko araw. When close friend, intulod ko pa yung ngamin tila ako ni kagawad kwa na. Ay, adala ko na. Nagadua, nagduduma dagiti ginatgatang na ala ko na. Dandanin tupay na perdi to'y tricycle ka. Ay, no kasta. Mabalinan ti mapan gumatang. Katuan Ala, umay ka nga roden close friend. Dito'y ka namang rabi ay. Ha? Apag isaw, ado ti linutaw. Alaman nga rod close friend. Tapno agina na aktulat tanin ton makasangpeta kay balay. Tuyang, saan ka nagpanibid dita? Pampanunutek no anya tilutwak a pangaldawan ta. Lima basak dita tersina ni Marikwanang. Kit amam no niya tinakitak. Ibagampay ano anya tinakitam sa kanto ag katawa. Naga daw tinakita nga disdisplina ala ko na. Ay mayat man no kasta. Kano madamapay lang nga disdisplay, aging gaita. Ay kat mapanak nga rod umutang handa. Ay, adan mautang ko ba daw? Kunaking kakay, sigurado ang maragsakan ka, iti daytang impadamag ka. Mala, iyawat mo nga rod tabasket ko, tamapanak kun umutang. Diyan nga listaan na gito utangan. Ay, wun gaya man niya. Kasapulan nga ilistam, tapno saan mo ang malipatan. Wunin, bareng pautangan nak ni Marikwanang, gaputa kunada nga adukano ti requirements, sakbay nga umutang. Umayak man, Maribanang, makisarsarita akman paiken ka. Ay, wen amare. Awan metkit dit ar-aramidek. Isong agtugtugawak laeng dito'y paraangan. Umayak la makisarsarita, tawan mo't ar-aramideg, maray. Ay, wen maray. Ay, ammom kaday. Ay, naragsak itan ni Marikwanang. Tauray la agkanta-kanta, idinalabsak. Agidis-display itila ko na. Naragsak tanay, kumpleton dagitila ko na. Nagadungarod, maray. Nagadaw tinakabitin. Saan akas la idi akris papla ang tinakabitin ala ko na. Kompleto pa yan ti bagas, kas kada karne ala ko na maray. Ay, saan tayon amasapul nga umadayo amapan gumatang dita sa bali nga store. Mabalin tayon ti umutang kani Marikwanang. Ay nakaayat ko manukas tamaray. Ang pautangan na tangata. Sapay mapanak ko maumutang inton madamdama. Ay, pautangan na tamot siguro Takumari na tamot. Kunada nga main asaan ka no basta-basta agpautang ni Marikwanang. Anya? Kasanaw asaan basta-basta? Kunada mo't akasapulan nga da ipakita kun na barangay clearance, police clearance, NBI clearance. Nagadumot a clearance dagitan. Un nga rod maray, kun titulo kanupay ti daga. Ay, nagadumot tan. Nasken kanupay ti recommendation letter manipod kadagiti karo bayaw. Masapul pa'y ti recommendation. Kun kasapulan kanupay ti valid ID alima. Marriage certificate kun birth certificate. Anya?
Ay, kan kasapulan pa'y titubay to picture. Na. White background. Ay, saanan? Jakon umutang no kastamot laang. Ha? Maruruda nga raw. Apay, laon, tamasapol pa'y dagita a requirements. Kanas kan kanupay nga da kanugaran taur. Na, asino nga ti mabalin nga agarantor? Ni Kapitan Kanulaang ti mabalin nga garantaur. Anya? Sapay inak kumaumutang inton madamdama. Awan abas tuming aminin kinibadungkaw. Ay, kat, ala, ay padasem ti mapan. Barang exempted ka kadagiti requirements na. Ay! Isardeng mo dahi tapanagsagsaawisi mo, badong. Amom mo't naragsakak no agsagsagawisi wak. Isardeng mo kuna. Naragsaka nga may na nakautang kay di tersina ni Marikwanang, iti abastuta, iti last out, ti makalawas. Sanak ngay mutang. Ah, tapay, di mo kunay na saanan ngagpautang ni Marikwanang. Imistrik taon dahi tabaak ako maray. Na, Nagaduti ka sa pulan nga isabmitar, sakbay ang makautang ka kunkwana. nay, saan mo takas ta idea? Agbabaak nga umis-istrik taw. Kasla mo la umutang ni jay bangkaw. Iti kinaado dagiti requirements na. Anya. Pangantayo ng Kyle, antay. Apayasaan kayo ngagtagtagaray? Ay, di antip ti damagam san asyak. Antibanang. Apay, anya ti mapaspasamak, tagmiminulagat kayo latan. Di matsumbat niya ante ang Kyle. Na, Napanak man lang ni Jay Tersina ni kagawad kwa na. Kagawad kwa nang. Umayak man umutang itilakaw. Ay, wala ko raw, day talagayam. Kunakon kahit apautangan nakadagaws. May salang matasupot ti tinapay ti utangan. Ay, wala. Pautangan ka mutkat. Ay, sabali talaga ti kunada malakasan niya. Ay nga, masakbay a pautangan ka. Ha? Basta umpay, day tan nakapaskel di tarwara. Ha? Nagatidog mo tinalistan dahi tayo kagawad. Isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ha? Nagadumot tindag ito yung requirements? Ewan, masapol nga isubmit mo pa'y dagita. Sakbay a pautangan ka. Ay, may salang matasupot ti tinapay. Nagrigat mo tinti umutang dito iti rasinam. Ay, saan ka mabalin a pautangan no awan dagita a requirements? Amukaw, no apayasan nga tintin nagaridante ka nanggal ka. Agap apa da siguro ah. Awan ngamin si Danda na imas. Napan ngamin imutang ni Antik iti tersina ni kagawad kwanang. Ngam nagadumot ti requirements sakbay makautang ka. Iso nga ro dahi ta tidak kala problema. Tauray ni na matuyang, kahit saan mo't ang makautang gapo ka na kita requirements. San samot na naing kalintigan dahi tangar aramidin ni kagawad kwanang. Talaga mo saan? Kaya't na nga ibaga dita, adi na kaya't agpautang. Ay kahit nukas talaeng nasaysaya at asaanan nga aglakaw. Agli ka plangay. Kat datan ati mangirikap, tataba daw. Anya, kasano adata? Di agwalatan ni Jetersina na. Apay, nasakit mo tayo tinakam Talaga na sakit tinakam ka, tataba daw. Jak maklaw na may salanga supot ti tinapa, iti utangak. Ngam dinak pinautangan. Hoy, baka kakagawad! Naa, apay, masapol ngagpukaw ka. Ibagam lang, no saan na kami akata pautangan? Tabuong buongan man namin nalakaw. Ha? Ay, sos, ay, saan kayo nga agwala dito itersinak, tanay? Kagakgatang ko dagiti lakaw. Sige, kwaraw. Rugya mo, diyang wala. Una, ita ka din tataba daw. Ay, kato na. Imay tangarod dito yan. Madamdamapay ko man. Apay nga inton madamdama pa'y langay. Sa anak pa yung makaungungat apirmi. Ay, saan nyo apadasan ti agwala dito itersinak?
Siya man lang ang tiagwala. Ay, sos! Ay, nabuungan na gitila ko ka nakagarapon! Katsakmat ita isumaro na. Ay, sos! Naiwala nga nagitila ko katinapay! Ay, kapitan! Ta, Ukay mo anawaon na kabadong kangkwarog! Nangag mo dahi jay, kapitan. kasla mo ni kagawad ko nang. Kapitan! Anya nga iter aramiden na dita. Pagwalwala Nakatugaw mo't amarurod. Ay, inta kita ay no apay ngagpukpukaw ni kagawad ko anang. Ay, sige. Ay, anya matay. Anya nga to ti parikot na. Ay, intakit din. Ay, apay ang nagwala kayo dito itirsina ni kagawad. Sika, pare ba daw? Sika man lang ang kwaraw ti mga istorya. Sika na tataba daw. Talaklakay ka. Ay, nagadukot nga artiyon adwa. Anya ya tinaramid yo adwa, tataba daw. Chip kwarog. Ay, tataba daw. Kunakon ka ta maong tanta. Apay nga ungtan na kami aya paray. Naa. Day ta amarikwa ng abak at yung dam. Ne, Agasam ta nagaruti ka sa pulan na requirements. Tapno makautang kami, di ta tersina na. Anya lang matiut-utangak ngay. Kat anya ti reklamo yo. Di na nga rod kaya ti agpautang. Tanalabit. Ado ti imutang asa na nagbaybayad. Anya. Ayun, malagip kaon. Saan ko pa'y gaya man nabayadan di utang ko idikan kwa na? Ha? Oh, makitam chip. Agpapada tayo nga dautang na. Hangam agbayad ak tuintun bigat. ay sika paray. Ada ka di malagip mo arason no apay asa nakaapautangan ni kagawad ko nang. Ay, adula amin ada magdamagam si kabadong. Damdamagag lang mit ano, da utang mo kan ni Marikwana nga saan mo ang nabayadan. Ado! Isumod lagaya man ninayunan na lagi ti requirements. Tapno saan tayo ang makautang. Kahit di ka mo mangtad iti pagbayad ko. Mangtad ka iti pagbayad ko. Tamapanak agbayad adagusan. Ay, isumot lagayam asaan analaka ti umutang ijay tersena ni Marikwanang. Ta saan tayo mo't ngamin ang nagbaybayad. Tauray siyak, addamot utang ko. Ang nagbayad ako, marituyan. Wan nga rod maray, uray siyak, at damot utang may. Ngam inak to agbayad numalako ni badong ko tinapit na asitaw. Wen maray, nasken nga agbayad tayo iti utang tayo. Tapno makautang tayo manen. Wan maray. Ay, nasken maawatan tayo mat ni Marikwanang. Ngamen, paralyze mat nga agpaiso tinegosyo na. No amin tayo anakautang kat saan tayo nga agbayad. Wan maray, isungarod nga inak tumot agbayad. Takababain mag kin ni Marikwanang. Kagawad kwa nang. Umaya ko nagbayad iti utang kaw. Ay, nasaya at maut no agbayad kan kwarog. Kung nakano nalipata maun. Ay, sorry kagawad. Iti naramid may. Kan suray. Tanalipatak nagpaiso ti utang kaw. Hangam nalagip ko matlang. Sige, agbayad ka nga rodan. No, makautang kan tumanan. Un kagawad. No makabayad ak. Mabalin ko ka di man ti umutang. Isumati ko na. Basta agbayad ka, pautangan ka lata. Enteng, di ka di awisan arumwar. Adamot kwartam Papananta aya. Awan mutlat aramidan ta dito'y balay. Isa arumwar ta kumamag. Inta kumamot agpasyar, uray sagpaminsan laang. Ay, saan masadutak. Ay, awan pa'y ganas mutken ka atao. Na, dito'y talagan balay at wampay gastos. Ala, ingkakit aglutaon, taday, pangaldawan. Ha? Agluto ka no kayat mo? Dita ka manlagan. Ay, badang! Ingka agluto ta, mabisi na ka. Ay, ayusan ba daw? Nagbangbang lu account. Kun adamot basit lipstick ko Tapno na pintasak mo ta. Ayos day tanduyang. Intan. Wan ba daw? Agpasyar tamanin ita. Saan na balay?
Tadamanan naglakwan ta itinatang amula ta. Una, uray saan unay anawadwad tinaglakwan ta. Ngam atlays, adda. Katwan, iso nga aggagat talata nga agmula. Bala, intangarudon ijay ilay. Taag-date tamot. Katwan na. Kun intan tumakichinda. Gumatang ta itinaimas asidaan badaw. Ay papanan yung agasawa. Nakapulos kayo, mate. Wen maray, ing kami man ilay. In kami ag-date, maray. Ah, imbag man. Sana all. Apay, maray, saan kayo kading ag-date kin ni Kapitan? Ay saan man. Kanayon kami nga ag-date. Aya, kasla di kay makitkit arumrumor amapan ag-date. Wen nga agpaiso maray. Saan nakansama nga ididate ni pare inteng? Ha? Akwa, ay saan man. Ag-date kami mo't Apay, da kayo lang ti kabaulan na ti ag-date aya. Bita kayo madlangan. Na. Imanaway. Na, masurun ni Maribanang. Umapal ngamin ka data. Ngamin, mapantaag date. Ay, kasta, apalan na tagayam ni Maribanang. Pagdaitan ti tricycle to ya. Para! Aglugan kamay! Okay. Limabas ni Antibanang dito'y parangan niyaw. Ah, Ngam no pansin, Mike. Nakamisuot, Mike. ay di mo italtalag. Abangan no simro ti bulan-bulanin na. Yung kay damagay, no apa nakamisuot. Ah, ay isikan ti mapan. Damagam no apay. Papayasak ngay. Si Kati Rumbang agdamag ang kail. Sige, inakaon. Mga no siya tigapuna nakamisuot ni Antay. Anya kumamati madinga naramid mo ngay. Ket kanayon kanto pa'y amang yung itinaimas asidaan mi. Malangarawd. Ingkang kasarita ni Antibanang ang kail. Amuam no apa nakamisuot. Tainak mo ito nagpasada. Ay, hanag. Apay anak kami suot ka aging gadito'y salas. Na ata inyad addam tinagmisuot. Na. Apay aya. Anya ti rason nga agmismisuot ka. Na. Ay, taim panalpaak na tiri daw. Ay, apay nga ta. Ay, anya nga tatgapo na. Ay, marikwadang. Imay ka di dito'y ni Banang. Wan, Kapitan, itay pa'y mo't nagawid. Ah. Imay nala binayadan tay utang na amantika ken tinapa. Ay, kasta aya. Apay ka day. Ay, kwa. Ay, agung ungot ka di anaggapo dito. Saan mo't? Naragsak mo tapim manaw. Agkat-katawa kami pa'y ngarod adwa. Idagis istorya kami. Na. Apay ngay nga rod asimbang pat ka nakabisuot. Akasla siyak pa yung tinakabasol kan kwa na. E dinto taawan mo't madinga inaramit ka. Day, apay ngay. Wano talaga akas dyan no bumakitan. Basta agung ungot nga ura awang gapuna. Adakid di magkasta, Kapitan. Agung ungat nga oray awan gapona. Balala ang ati kasta. Kaya't mo asawan. Bala ni Banang. Ay, awad kasta nga imbaga, Kapitan. Ah. Ay, ang mga no ada sa bali ang makangag at idanon da dayta. Ha? Niya, no adaman nakangag kada kayo dita. Saan asyak tinagapuan day jaya sarita. Nga agbala ni Maribanang. No di kat ni Kapitan. Tasapay ipigsambit. Imbis nga awan kumat makangag. Ay, kayat ko laog dagsiguradaw. Nariga taon. Diyak kayat ti makabasbasol, Kapitan. Nakmadlangan. Ang gumatanga pa iti bangos. Ta ilutok asidaan mi kanibanang. Barang mapunas ti pungtot na. Ay, ewan Kapitan. Sige, mano akilo abangos ti gatanga. Si Kante arkilain may kwaraw. Tanay, adaw ti karga may. Sige, tataba daw. Imbag man ta nagado ti ginatgatang niyaw. Papasto may akin ni Tuyang. Mayata. Ken naimbag man, takanayong kayo nga kuyog nga agasawa ita. Ay katwa na.
May merte kasta. Naragragsak. Kulik ka dyan, tatabadaw. Iso nga itultuloy lang tikas na nga aramidin nyo Tikas na, naragsak kayo lata. Huwag waraw, gusto ka. Malang araw, ikargatan iti tricycle ko dagiti kargayaw. Huwag waraw. Sige, madamdama pa'y at dan nito yan. Napanggimatang iti tinapay. Sige, ikargatan iti tricycle ko dagiti pinalingkiyaw. Ayaw! Bagay ko ka di da ito bestida a ginatang tabadang. Huwag to yan. Bagay mo launay. Ay na. Ay! Kuhulay asaul nga da sabong-sabong na. Siya nga'y. Bagay ko ka di mo na ito t-shirt ka. Wen badong, bagay mo launay da ita t-shirt mo. Ayos nga raw. Indon sa maranaw, pantalon may tigatangay. Katsak, skirt mo tigatangag. Ayos. Alang arod badong, usubun tantibado ta nga impadas ta. Taintag lutaw. Agtinulong tamanin nga glutaw. Katwan na, itikas ta. Nadardaras amalpas. Sige nga raw, dinta naglutaw. Tapno makapanganta. Ne, damari tuyang kan pari badong ti adda iti paraangan da. Dituyak man pay laeng, tapaliiwak ida. Sana balay, tasaan da amadlaw nga addaak dito'y amang palpaliw kadakwada. Agsinsinubo da iti kankanen da. Naragsak da. Tuyan, agkanak. Ha? Shh! Di mo pigsaan. Basta agkanak. Apay? At namang palpaliw ka na ta. Ni Maribanang. Ha? Hala, agkanak. Tapno makita na, aswit ta. Ha? Ay. Ariglado ba dong? Ay! Aguray. Siyak may timang kisking katuyan. O sige ba dong? Dito'y lips ko. Ha? Di ta lips mau. Ag lips to lips ta. Ay sa? Di ta pingping mo lang tiyagkak. Na, apay asaan nga iti lips ko ngay? Di may mayat ko ma, tapno makita ni Maribanang at talaga aswit ta. Alan, agkan na kun iti lips ko. Na, taipilit na. Banag, nagapuam. Ha? Ijay laeng. Ijay? Sa dino nga ijay? Ijay ayan tinaragsak nga agasawa. Imbag da pay, tanaragsak da. Ay nati bagbagap. Banang dungo. Ha! Di nakman awagan iti dungaw. Tasaan kamot ana dungaw nga asawa. Ha? Anya ka di ayat ti kasuron baw. Imbag da pay, takanayon da nga ag-date nga agasawa. Ha! Makapasuron. Tapi madawod. Anya nga tati mapaspasamak ka ni Bana. Ay na! Ngay, mas di kami kamarakuan niyang kay. 100% ada imasa. Italang nga umay ka makikapi dito'y balay ko ang kail. Apay, awan ka di kapiyaw. Kwa, ada. Imayak dito ayan mo, takim marumanan ni Antime. Kasla kasurunak. Ito yan niya aga pa ang kail. Kuna naman nga, imbag pa'y kano dagijay nga agasawa ta, nagaragsak da. Kan kanayon da nga agdit, kuna da. Sino nga agasawa? Ay di na nga ron ibagati dakdak amatin na. Sapay masuron pa'y ngerawd. Amo kaon. Mga sino ti dakdak amatin ng agasawa. Dananatuyang kan tatabadaw nga kail. Iso da? Apay naragsak da ya. Kan kanayon da nga agdait. Unang kail. Kanayon da nga kuy-kuyaw, ngaging kay bangkag da. Nag-sweet da nga raw. Aya, di nasayaat. Kit apay nga kagura ida ni Banang. Di pa nakawat ka. San nga isuda ti kagura na? No di ikat si Kangkay. Ha? Isak! Anjat basol ko ngay. Ay,
Talaga di ka makawawat. Na, Umapal ni anti kadakwata. Ngamin, di mo pa'y ma-date ni Anday. Anya? Abay, kano ay tinauding ang date mo ni Anday? Apay nasken pa data. Ayawan mo nang gal. Saan ka talaga makawawat? Na, I-date mo nga min ani Anday. Uray sagpaminsan lang. Tapno saan nga umapapal kada tatabadong kananatuyang. Tadagi dyan nga agasawa. Naragsak da. Nagpimpin na tagda. Nganda kayo kini Anday. Katsaan? Ngamin, nakapoy ka hanggang. na, Uray siyang close friend. No, ada asawak. Di kayat ko, kat agdit kami Uray, sagpaminsan lang. Uray sakmut Kan kanayon ko asagutan iti flower. Anya nga yung flower. Di uren niya. Basta flower. Ay, kutuan sa bagay. Saan matkit di nga importante day tabanag. Basta tinapatag, kat saan nga apat yung agasawa. Ang numabalain nga ramidan. O di may mayat manain. Ngamin, at adda marik na dati panagayat iti tunggal may sa kadakwada. Sa bagay, Ang sayang. No kumatanda asawak, di kanayon ko kumanga idait. Kanayon ko ngay kan iti rigalaw. Awan mo nga raud. Dataman lang ang tagdait, kulos friend. Mabalin matlagta, Anya nga iti amom, no, madibilap ta. Isumay. Sige man, intanto man nagdait. Siya kung titaya. Siya ti agastaos. Sige, Ngam, tulungan ka iti gastos, close friend. Ngamain, adamat kwarta. Alangan asikalaang ti gastos. An-anok nga iti kwarta, no saan ko agastusan. Alang around. Inton bigat. Intanto matagday. Maribanang! Dumagas ka pa! Apay ka day, Maray. Dumagas ka may tag merienda tapay. Ha? Ay kat, Ay gayam, 5 basak itay ijay laundry shop ni Violet. Urayon na ni Kwarog, agdik da kanaw. Ha? Adda nga tan nagkinaawatan da, tagdik da mutang. Ay, adda siguro Di nasaya at nukasta. Ay, uray da kami kinibadong kaw. In kamin to agdate inton bigat. Agpasyar kami manun. Ay, nagmayat. Nah. Simple lang tibiyag mi kinibadong. Ngam agdate kami latamot Ha? Da kayo nga ay kini kapitan. Kaano kayo mo't nga agdate? Diyak pa'y nadamdamag anapan kayo nagdate. Apay. Dakas, no saan kami nga agdate? Saan mo't kit day, Maray? Ngamda kami ngamin kinibadong, naragsak kami no kasta nga agdate kami. Kasla kami baraw ken balasang sika. Umubing tirik namay. Anya? Won, Maray. Umir iraw ti panagayat mi iti tunggal maysa. Tanaragsak kamay. Ha? Adula amin nga ibagbagam. Inak manlangan. Ay, labsan kan dito paraangan yo. Napanan. Ay, oy Maribanang! Agsubli ka tag merienda tapay! Maray! Di na kun ingkan ka no. Kamot i-date ni Antibanang anggal. Tapno makaliwaksay kayo, mate. Kitahan na kami kini Violet. Napan kami nag-date. Napan kami nagpag na parkay. Nag-holding hands kami bay. Nangan kami pa iti restaurant. Kit? Uray saan kami nga gayan ayat. Ngam naragsak kami. Di mas naragragsak kami kuma. No talaga nga agayan ayat kami. Kit armam nga minin Dumteng tawang gail. Ang manggal. Ingka ngamin idik ni Antay. Tapno sanin ngagmismiso out. Ay, sige man. Awisak man ni Banang taag date kami. Ay, alam na Banang.
Agsukat ka nakapili sa kaon. Nagbangbagluak pa yan. Papananta aya. Intamat agdit. Intaman ijay ili. Takayat ka. Ti agpagnapag na ijay. Ha? Alan, ingka agpilisan. Ta inta agdit. Sige ba nang tungaw? Manganta. Nabisinenta ngamin ang nagapo ijay park anagnag na. Wen inteng. Naka-holding hands ta pa ijay park. Kasla balasang ken baraw. Ay na, palagip ko lakit nga ron tinapalabas. Ijay pa nag-lips to lips ta ijay tuk-tuk ti dakil abato ijay karayan. Malagip mo gayam dayday? Uwan ba nang tunga? Ay naragsak gayam no agdita sag paminsan. Ay, wen inteng. Kinapudno na. Apapalak da pari badong kan marituyang. Ngamen, naragsak da nga agkuykuyog. Kanayon da nga agdate. Akasla papaapalan dak. Iso ka de akanayon ka anak kami suot? Wen. Ala. May amba ng tungaw. Tunggal maalak ti honoraryum ka. Agdate tamat. Nagbayat gayam. Makapaubing itirik na. Ngaman. Naragsak ta. Ay, wen inteng. Kayat ko day tanga imbagam. I love you, inteng. I love you, mate. Banang dunga. Marituyang, adaman damagakan ka. Anya dayta, maribanang. Mare, pudno aya nga adda ilkiyoyo kan ni pari badong. Kas kay mo't Latin ijeran nga adda ilkiyo na. Anya ti bagbagam nga ilkiyaw. Ay, agap apa kayo kanumot akanayon kan ni badong mo. Wen nga raw. Ay, no kasta, pudno jay nasagap ko at chismes. Ay, sa anak mo't kat at chismosa, maray. Ang damagak laang no anya ayat ipagap-apaan yaw. Ay, kwa maray. Apay aya nga agap-apa kayo nga agpaiso kan ni badong mo. Ni badong ko nga may. Naglakamot din nga agpungpung taw. Ay, gagangay nan sa itil lumakay, maray. Naglaka nga agpungtaw. Iso ang masurunak kat sung batak. Iso nga gapa kami at talaga. Tuyeng! Apay ayamal, madama nga glulutaw. Asino din ang sipat kanyak? Asino nga'y kumatimang sipat kun ka, kat agmay may sakalaang mo't anak katugaw dita si dagtitawa. At ang sipat kanyak? Ay, agmauyong kansan ba daw? Ay, ikataman na ito kortina. Katan! Apay aya pagpupudutam da ita kurtina, tintin nagakpay laang da ita ijay Bombay. Ipaikamu kiday. Isaw, tinang sipat kanyak. Nagsakay. Nasagid laang da ita pingping mo anapuskaw. Agungat kan. Ay, ikatam ko lang. Ay sana mabalay. Kakaisuna sabong-sabungan. Ikatam ko lang, nay. Oray anya ti bagbagamba daw. Jak ikatanday ta. Oray man pa'y agapat ha. Sa anak apa-aba. Sa dinuti pa panamparay. Apay adamagan. Damagak laang Ken sana man nga isam-isaman. Si kabit ta kaguram aminin. Maday, ti aldaw ko ita. Iso ajak kaya ti maisam-isaman. Inaldaw ama di ti aldaw mo na. Apay anya ti mangyayari sa'yo? Ay, basta napudot ti ulo kita. Anya ti kayat mo kusilapan ka. Ay, saan ka awatan? Apay akos ko silapan na ko araw. Apay ngayon may ka dito'y paradahan, may. Nay, apay dakas ti umay dito aya.
Idinaw di ngay may ka, nagungungit ka nga wan tirasaon. Naabog pa'y dagiti pasaheros may. Kinagat na gayam ti kuton, di nakaungita. Dahil talang tirason ma. Nay, hapay ngay, ta inlisim day ta pagtugawa. Saan ka mabaling nga may agistambay dito'y paradaan may? Mabutang dagiti pasaheros may. Ay, saan ka akasta ako araw? No di mo kayat nga reklamo ka. Banag, nagigmo di taraok di manaw. Manok ko dayjay. Saan ang manok ta? Di munto pa'y pulos maikan iti danom nga inumanda. Nagpigsan ti taraok da. Ay, wen tadadakeldan. Nagagutak gayam amang pakan. Mabalinsan Mabalin nga anya. Digwan Ay, agtal na ka man. Nagigmo. Ay sus, kahit dan sa timadigwan. Kalkalaingan dan. Ay, saan ang mabalin? Inteng. Ipatiliw kun saan kinikwaraw. Saan ang mabalin kunak? Padakkelak pa'y dagita. Anya tigatangan, kabadong. Hapay, basta umaya dito'y tersina, mari, damagam, no niya tigatangay. Nay, apay ngay nga raw nga agungit ka. Gagangay na aakas ta ti damag, taglaklako ak nga raw. Amaw, no niya ti rumbang adamagam. Anya kumangay. Rumbang adamagam, no apay napudot ti ulok, itangal daw. Napodot ti ulam. Tapay. Gapaw, dagita manok, ang makaisturbaw. Di mo kunaan, adagiti manok ko, timang disdistorbokan ka. Nagpipig sa titaraok da. Ay, saan da nga amaw nga agtaraok dagiti manok ko? Kinapudno na, sursuruak idang agtaraok. Kunak aya, ang manok mo, ti makadisturbaw. No kasta, akin manok nga raw. Manok na parintayng. Taraok da, taraok. Ay na, kabadong, gagangay dagiti manok. Nang runan, no kasta dadakeldan. Talaga nga agtaraok da. Makapirdi iti aldaw. Ay ket, ibagamday ta ariklamom ka ni Kapitan Mahiblata ka mang dengdenggang itataraok na kita manok. Waraw, ibagaman ka ni Uncle Mau, lapdan na nga agtaraok dagiti manok na. Tapay aya. Ay, agrekreklamo ni Kabadong, natagarida ka na. Kastamot na dya tataba daw. Naglaing agreklamaw. Kano gap-gapo na dito tersina ka agong-ungaw. Nangyay nga ro ti aramidin ni Uncle Kaw. Tapnosan nga agtaraok dagiti manok na. Basta idanon mo day ta reklamo ni Kabadong kan ni Uncle Mau. Apay, naggapwam. Dita, Na, manok mo, day tay gemaw. hartya mo, tarasan, sakbay ngagtaraok. Akin manok dita. Saan ka ngagdamag-damag, nay? Makaungata manan ko na akong kay. Damdamagak lang maut. Maruruda ka makangkangag, iti taraok ti manok. Isa hartya mo. Antay, kunak man nung manok ti sidaan tayaw. Ay na, padakkelak pa'y basit dagiti taraken ko ang manok, kwarog. Natangmat manan gayam. Ay, agpadpada kayo kan ni Uncle mo anariklamo no nateng ti sidaan. Antay, ayan na ngay gayam dagiti manok yaw. Ay ket addada di taan nakaapon. Jakmatan mangmangag ti tarawag da. Nabannog damot Sa bagay Ken nasaya at met no saan daunay nga agtaraok. Tanumang mangeg ni Uncle mo ti panagtaraok da. Ay na, ipapilit na apartsak dagita manok. Ayun gayam antay. Agreklamo ni tata badong iti tarawag dagiti manaw. Ay unay kat day taataon aya. Pati taraon dagiti manok, ireklamo na. Pagungungot ka na o kunan ni kagawad kwa nang. Ay kat anya nga iti aramiden mi nga rod kadagita a manok. Isungarod ako nakaparachinta yawn. Saan ka mat siguron nga agungot, tanaimas ti sidam. Anya saan? Na, adalat tamakunam. Idinto ta saan mo ang manok, jay sindata. Nagkulbit, mate.
Ay na talaga saan ka amay busan iti reklamo ba daw? Nangag mo na dyan, tuyang. Sana katulang. Apay kumadyak mangagngay dyan nagpig sa ataraok ti manok da maribanang. Saan ka madanagan? Saan tanton ang mangag day taataraok na kita manok? Anya! Sublyak manay natiliwan, jay maysa. Apay ko araw, akita-kitaan nakitikas na. Itay ka pa'y ngamin na nakatakder dito isang wanan ti balay da angkel kao. Apay, dakays, nuagis tambayak di tayo. Sana, anyaya ti raramidam di tayo. Dagita manok na angkel mo, ti sakit, tilapayag ka. Ha? Hindi mo ko makagura da kita manok ni angkel kao. Nagsakit nga rin, tilapayag ka. Taraok dala, taraok, makauma. Ay agura ka pa na. Kawan madlaw mo iti taraok ti manok ta. Manok ko. Saan mo ang manok? Ay, apay awan madlaw mao. Ay awan! Anya ko matimadlaw ko kat agtartaraok damay. Kaslamat kimapsot ti taraok da. Saan mat iti panagkunak? Kipapsot. Sana kasla idi anapigsa. Ay kat ingkaman nga rod kitaan. Apay ngay akim mapsutan ti taraok da ako nam. Ay inakitaan. Mang tiliwak man iti maysa. Ay, maribanang, si ka magayam day tamasabat ka. Ay, kwa. Inakmad gumatang iti Ricardo, marituyang. Agsida kami man iti manok ita. Ah, ay, padigwandak to mga roda. Ay kat agparti kamot iti taraken mo. Wun ko mga road ngam awan mo't mapartay. Iso apadigwan naktulatan Ken babasit pa'y dagiti manok may maray. Sa bagay dagiti ngamin manok may dadakkeldan. Tay na naglaing dang agtaraok. Iso ka di apartyen yawn. Wen. Iso nga ron pinalubos akon ni Inteng amapanmang tiliw iti si daon may. Mala, ingka nga roden gumatang iti Ricardo maray. Ket padigwan naktaw. Ayan nga, jay natiliw mo ang manok, Inteng. Awan matendag iti manok ta. Anya nga awan? Ada na batay. Ngam jay mo't ada gurigur na. Isumo ilagay man nakapsot dyan ng ko ataraok na. Kat ada pa'y mat nang ngagtaataraok da. Awan mo ten parchen ta. Sapay nakagatang akon iti Ricardo. Mukit ininot dati niliw dagiti manok ta. Ay, anya matay na. Sayang dagiti Ricardo a ginatang ko. Ewan nga rad. Sino dagiti agtatakaw iti manok? Asino kumangay tinangin inot anang tiliw kadagiti manok ta. Matiliwak tulang ida. Para manak man ida. Dosaak man ida. Makaungot aking katuyang. Oray makaunget kan kanya. Inak isubli day ti manok at tiniliw mo. Kababay nun. Makaistorbo na tataraok na. Saan mo ako kwat tiliwam asida? Hingga nila mawanay, sakbay ngagtaraok. Kanya makaungot ang manay. Inak isubli kin ni Kapitan, tamanok daday taw. Saan kunak na Saan nakalapdan, tamakaungetak matag. Anya ko mataramidam ngay, makaungit ka. Ha! Damagampay lang. Kasla mo di nakamam mo numakaungetak. Nagaduga na sa umo na ya. Agolimak ka, no di mo kaya tapang uran ka iti binalsay. Ay, sas, delikado kan ba daw? Isublik day kay manok yaw maray. Tiniliw ngamin ni Badungkaw. Pudno ti kuna ni Inteng, ani badong mo tinangala. Makadisturbo ka nung ngamin titaraok na. Isuan na ilawan anang tilew. Ay, idarom kon sa dayta abadong mo. Ay namare, pasensya amon ni Badungkaw. Nalaka ngamin ama kaungungot. Kagura na amin, ultimo taraok ti manok. Ay, di mo ngamin bisbisinen Ilutwam itinaimas asidaan na, tapno saan anaunget. Asikaswam anaimbag. Wun maray,
aramidek dayta asing-asing mau. Mare, pudno aya, asaan kayo kanon nga agap-apak ni Badong Mau? Anya ti kayat asawon day ta pa nagkatawa, Maray. Nagkatawa ka laeng, mate. Sweet kamin kin ni Badong kumaray. Dayta ti pudno. Ay, imbag man. Ken saan kanumeten anala ka nga agungat ni Badong Mau? Asino nga itinangi marites iti dayta maray. Ay, kwa. Basta, kasta tinangag ko. Pudno maray. Ang okay kamin kin ni Badong ko ita. Anya nga mintirason aya anaungat ni Pari Badong? Iso mo ilagayam anala ka nga agungot idi ni Badong ko. Tapuro bugoong tisidsidaan may. Ay, kat agtinulong kayo ngamin amang gada, tapno makagatang kayo itinasaysaya at asidaan niyaw. Wen maray, sinurot ko jay balakad jokin ni Kapitan nga asikaswak anaimbag ni Badong ko. Ay, kasta tinasaya at nga asawa. Iso nga ita, agtintinulong kamin kin ni Badong. As asikaswak akanayon, kat as asikaswan na mait. Ay na, nag-sweet kayo matano kasta. Naragsak kamin kin ni Badong ko maray. Ay na, maragsa ka nakmet para kada kayo, marituyan.